السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عالم تغبري الله حمد كران من الله منوي حق وجن ألوكم كوربي إهن إله كنوا كمشا
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೆಫಾನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಕಮಶಾ ರಸೂಲಾ ಕಮಂ ಅಳು ಹೆಕಿವಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೆಫಾನಶಾ ಎಕಲೆ ಗೆಫಾನುಗೆ ಆಲುನ್ನ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಕಿಯಾಮತ ಜೆಹೆಂದೆಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ತಬಾವೀಹಾ ಬಯಕ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲವ್ವಾಶಿ ಆಮೀನ್ ಎಫ್ಫಹುದನ್ನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾವೆರುಮತ್ ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನಶಾ ಅಹೊರೆಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ವಸಿಯೆ ಕುರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವಾ ಫವಾ ಬಸ್ ಫುಳೆಗ್ಗೆ ಮಾಣಾಗಾವೆ ಏ ಈಮಾನ್ ವೆಜ್ಜ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾವೆರಿವಾಶೆ ಅದಿ ಸೀದಾವೆಗೆಂವಾ ಬುಣುಮಕುನ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಬಸ್ ಬುಣಾಶೆ ಏರುನ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನಟ್ಟಕ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನೆತೆ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವಾನೆತೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಶಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾಯ ಕಿಯಮಂವಾ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶ್ ಫೈಹಮ ಕಶವರುಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ನಸೀಬುಲಿಬ್ಮಕುಂ ಎಮೀಹಕನ್ ನಸೀಬುಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಲೊಬುವೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಖುನ್ನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಲೋಬಿವುಮಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಂ ಅದಬ್ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಅದಾ ಕುರ್ಮಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾತ ಬೋಲಬಾ ಕಿಯಮಂಗತುಮಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬ್ಬೆಗೆಂವಾ ಕಮೆ ಅದಿ ಐ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲಾಯಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲಾಯಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ಕು ತೌಗೆ ಇತುರುಂ ಎಂ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಅಣೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ಕು ತಕೆವ್ವೆ ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6 قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه معني ಎಂ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಅಣೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ಕು ತಫಹಿಕೆ ಎಹೆನ್ ರಿವಾಯತೆಗ್ಗ ಹೈಕ್ಕಮ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವೆ ದೆನ್ನೆವುಣು ಏ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯ್ ಎ ಹಕ್ಕು ತಕಕಿ ಕೊಬಾಥೋಯ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಬದ್ದಲ್ ವೆಜ್ಜ ನಮ ಸಲಾಂ ಕುರುಮೆ ಅದಿ ದಾವತೆ ದೀಫಿ ನಮ ಎ ದಾವತಂ ಇಜಾಬದಿನುಮೆ ಅದಿ ನಸೇಹತಕಂ ಮೀಹಕು ಎದೆಜ್ಜ ನಮ ನಸೇಹದ್ದಿನುಮೆ ಅದಿ ಕಿಮಿಸ್ಸೆಂ ಎಳೆ ಹಿಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಹಮ್ದು ಕೊಫ್ಫಿನಮ ಏನಾ ಎಟ್ಟಕ ಹೇವದುಆ ಕುರುಮೆ ಅದಿ ಬಲಿವೆಜ್ಜನಮ ಏನಾಯ ಜಿಯಾರೆ ಕುರುಮೆ ಅದಿ ಏನಾ ಮಿದುನಿಯೆ ದೂ ಕೊಫ್ಫಿನಮ ಏನಾಗೆ ಜನಾಜಾಗ ಬ್ಯಾವೆರಿಗುಮೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಹಕ್ಕು ತಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ದೂ ಕೊಲ್ಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಹಕ್ಕು ತಕೆನ್ನು ಮಿಗೊತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವನಿ ಸಲಾಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕ ಸಲಾಂಗೆ ಬದಲುಗಾ ದೇವೆ ಜವಾಬಕಿ ಮುಜ್ತಮವಂ ಅದಿ ಎಮೀಹಕಂ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಕಮುಗೆ ಮೆಸೇಜೆ ಸಲಾಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಣಕಾಯಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಉಂದಗುಲೆ ತುರಾಲೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ನುದಾನೆ ಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚಬೆವೆ ಅಹ್ದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗಾ ವನಿ ಸಲಾಂ ಕುರುಮ ವಸಿಯೆ ಕುರವ್ವಾ ಎಕಮಂ ಅಮುರು ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا معني تيبامي هنن إبس كهلا سلامكم سلام كفنما إبور ريتي سلامكم تيبامي هن سلام كراشه نوتي سلام رد كراشه هم كشورون كم كمجه حساب بلوا كلو كمغا الله وديگم وي ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫಾವನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಸಲಾಂ ಕುರುಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೇ ಅಮಲ್ ತೌಗೆ ತೆರೆಂಬ ಅಮಲ್ ಎಕ್ಕಮುಗ ಎಯಿ ಎಕಮುಗೆ ಸಬುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ಮೆದುಗ ಲೊಯೆಬ್ಬ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ಎಕುವೆರಿಕಮ ಎಬ್ಬಾವಂತಕಮುಗೆ ಸಿಫ ಆಲಾವೆಗೆನ್ ದಾನೆತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಆಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಗರಿಹುಂ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ವೆ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف معني ميهك نبي صلى الله عليه وسلم السؤال دين نبي هيو إسلام كما كي كباتوي حديث كربي ميستكن كان دينومي
adi tiba danna mihunna nudanna mihunna salam kurume adives rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fave ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا معني ام مسلمك أن مسلمك بدلوه ඒකක අනෙකක සලාම් කොෆිනම ඒ දෙමීහුම් වකියුම්ගේ කුරින් මෑන් අල්ලාහු ඒ දෙමීහුම්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවා දෙවානෙතේ ලොබුෙති මුස්ලිම් මහුන්නේ මුත්තමවගේ ගුළුන්තන් ඉතුරන් හරුදනා වානේ කන්තත්තෝගේ තෙරේගා ඒකක අනෙකක ziyaare කුරුමා හිතාමතක උෆාතෝගා බෑබෙරිවුම් වේ ඒකමුගේ සබුම් මුත්තමවගේ අෆ්රාදුන් එමිදුගා ඔන්න ගුළුන්තන් ඉතුරන් හරුදනා වානේ එහෙම් වකීරිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවේ ඉදා දආක ෆඅජිබ්හු මානේ තිබාය දවත දෙවිද්දනම එකමන් ඉජාබ දේශේ කීරිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆාන දවත් දේ මීහකි කොම් ෆෙම්වරෙග්ගේ මීහෙක්කමුගා වීනමවෙස් එමීහෙක්ගේ දවතන් ඉජාබ දෙවවා ඒ දාවත් දෙවුනි කිතම්මෙ කුඩ කුඩ කායත කොලකක්කමුගා වීනමවෙස් ඒ දාවතක වෙස් ඉජාබ දෙවවා මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවවා ෆවනි මීහාගේ මකාම බෙලුමෙන් නැති එමීහා දේ දාවතන් ඉජාබ දිනුමා අදි ખાસ ගොතෙග්ගා ඒ දාවතකි කෑවෙනීගේ වලීමා එන්නම ඒ දාවතකන් ඉජාබ දෙවුන් අවස්කුරවවා ei e majlihuga ekulei fawa ebban ebbafa kama akhwanta kama e dawat de mihayen ekom gesawmun ituru hinhama juhumel libigen daneti kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawe idha du'iya ahadukum ila walimati al-ursi falyujib manei tiyabami hunge tere mihaka kaveni ge walima ek dawat devijjanama e dawatan ijaba de hushkame ලොබුවෙති මුස්ලිම් මහුන්නේ මුත්තමවගේ අෆ්රාදුන් එබ්බයකු අනෙබ්බයක නසෙහ දිනුමා හේවකන්තත්තකන් අමුරුකොන් නුබෑකන්තන් නහි කුරුමකි ෆස් ජහිගෙන් වානේ කමෙන්නු අදි එෆද ෆරාත්තකුන් දේ හේව නසෙහ කබූල් කුරුමුගා ෆස් ජහි ලදුගණගෙන් නුවානේ එම් මුස්ලිමකු අනෙ මුස්ලිමකන් අදා කුරන් ජෙහ දීනි හක්කෙ ගෙගොතුගා නසෙහ දිනුන් කඬාළුවා ෆාවේ كيرت رسولا صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي وإذا استنصحك فانصح له معني ادي تباغ كبا ميهكو نصيحتكن ادجنما فهينا ين نصيح الدشه نصيحتكي متموغه گلونتن ඉතුරන් හරුදනා වෙගෙන් දානේ කමෙ මුස්ලිමුන්ගේ මජදීහකි හේවකමුගේ මජදීහෙ නසීහතුගේ මජලිස්තකේ मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फावे अद्दीनु नसीहा माने की दीन की नसीहत के कोम्मे मुस्लिमकु अने मुस्लिम अखाया हेवा लाभ एदि रंगलो मगम मगुदक्का नसीहत रिवांज है अदि दे फर्दुंगे गुलुमा मुत्तमवगे सुलह मसलस कमं इसकन दिनुमा नसीहत रिवांज है मैं अल्लाह के अळुतकुन्ने इस्लाम दीनुगा कंडालुवा फावा हेयोकंतोगे तेरेगा बलिमी हुन्न जियारे कुरुं हिमेने बलिमीहा ओती हॉस्पिटलुगा नुवत गेगा कमुगा वियस मिकमुगा तफातेन्ने बलिमी हुन्न जियारे कुरुमुगे सबुम बलिमी हुंगे मानवी रूह इतुरु वेगेन दाने बलिमी हुन्नं अदा कुरंजे हक्कुतं अदा कुरुम फरवा कुडु कुरामी हुन्न मैंग अल्लाह वनी करागे रुहि वडी नुगन्नवा कं अंगवाफ كيرت رسولا صلى الله عليه وسلم غارهم وارد وفاوي قدسي حديث غامان الله وحي كربا فاوي إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده معني هم كشورون قيام الدوهوغا من الله وحي كرباني اي آدم گدرياي تمن رسكلانگ آلاس كم فلاوي ودگم وني كتبا تمن رسكلانگ زيارن نكوري كيب وهي اينا دنوانته اي حدوا بودو كوري رسكلا کوي ඉබරස් කලාගේ ආලම් තෝගේ රස් කලාගේ
මියලා ඉබරස් කලාගේ ziyaret කුරානි කිහින කුන්තෝයේ මෑන් අල්ලාහ් වහී කුරවවානේ තිමන් රස් කලාගේ මිවෙනි අලකු බලිවේ ඔලේකන් තිබායන් එඟුණු නුන් හෙయ్యේ ඒනාය තිබා ziyaret නුකුරි කිබ්බෙහියේ තිබා ඒනාය ziyaret කුරිනම ඒනායකු තිමන් රස් කලාගේ වඩිගෙන් වාකන් තිබායන් එඟේනේ හද්දවා බොඩු කුරෙ විරස් කලාකෝ අලමෙන්ගේ මච්ච වාජිබගෙන් වා හක්කුතන් අදා කුරුමුගේ තෞෆීක් අලමෙන් නද්දෙවාදේ අදී බරස් කලාගේ අමුරු කුරවා ෆාවා අමුරු ෆුලතක බහා යාමලුන් කියමන් තරිකන් අදා කුරා බයිකුකමුගා අලමෙන් ලබ්වාදේ අදී ඉස්ලාමී ශරියාතා ඉස්ලාම් දීනුගේ සමාහත් තරිකම ලෝබි කුරා බයිකුකමුගා අලමෙන් ලබ්වාදේ نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحاب الاجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا عالم تغوير من الله حمد كرن ادي كلاغ منوي حق وگن الوكم بيهن اله كنوا كمن الو هكيوان ادي محمد غفاني كلاغ الا كما رسولا كمن الو هكيوان من الله محمد غفانا شا اكلي غفانوge آلنا اصحابنا تابعين صلوات سلام بركه لواش يفود الناس من الله التقوى ورمتي ام تكون شا اهرنگ امل نفس وصيه كرم لبويتي مسلم خنه اسلام دينكي ميستكون امدوغا ان لويبا گلونت بدهي كمتي دمهට්ටුම බාර වලා දීනේ e loibba guluntan onnam wani hamaykani diriulumuge hayatuga ekanjennu dirihuriru ek guluntaka hakkuta maruma fahuga wes damhattan jehe e hakkutawge terega janazaga bæveruma kashu namaduga bæveruma mayyita waludumge kantattawga bæveruma mayyitan heuduwa kurun himene mayyitan istighfar kurma rahmel levun edi dua kurma eenage gaattimage mihunna onna gulun demehettuma sadaqa kurumaki e demeduga onna guluntan ituran harudanawane ekame من نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي واذا مات فاتبعه ماني ادينا مدني دوكفنم ايناගේ ජනාසාගා බෑවිරි වාෂේ ජනාසාගා බෑවිරුමකි තිමාය ගිනගුණ වෙගෙන්වා සවාබා දරුමලි බේනේ කමෙක්කම මෑන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි බයාන් කුරවාෆා එකලේගේ ෆානුන් හදීස් කුරවාෆාවේ من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين معني ميتاغ مچك كشنما كرما هميم ميتك جنازة باوري وجنما එමීහක qiyaratege sawabu libene adi mayita waluduma hame bæveri vejja mihaka de qiratuge sawabu libene dennevunu de qirataki kiha minware toye hadith kurevve ei bodu de farubadage minware muslim akhunne mayitage kashukama kemige kantattawga diritibinge terem viha ginabayku bæveri umaki ekamuge sawbum mayita yellibe sawabu ituruwane kame كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ماني مسلم گتره ميهكو مدني دوكرمون ايناگه جنازاگا من الله الشريك نكرا
සාලිස් මීහුම් බෑවරි වෙජ්ජනම e mayyitaya medu ebami hunge shafa'a man Allah qabul kurabwane janaza ga babri umaki diritibin nasha mayyitaya man Allah rahmellavwa kame adi mayyita ga hulu weringe hitamatuga babri weve kame muslim akhunne tiabami hunna tedumugo dekkewma man Allah fonuvi nabiyya salawata salam lebbun edi dua kure ei emmeha mu'minunnan ekalaange amur kurabwa fawa kame ekalaange wahi kurabwa fawe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima manai hamakashwarun allaha ekalaange malaikatun nabiyyaga macca salawa lavvate e iman vejjemistakunne tiyabami hun ekalege faanunge macca salawa levvun edi dua kurashe adi ekalege faanunge macca salam levvun edi tiyabami hun gina gina in dua kurashe اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هدوا بدكور بيالمنج برسكلاكو محمد جفان شايك لي جفانونج آلنا أصحابنا الصلوات السلام بركة لبواندي أدي تدمغو لبداغن تبه هترو خليفة إن الرسل لبواندي هدوا بدكور برسكلاكو إسلامي أمتو جمدوغا صلح وركما أمان كان لبواندي ألمني ألمنجي أخونا أختنا أدا كرنجه حق أدا كرا إبامي هنن أوغا تروا بايكو كموغا لبواندي ألمنن هداية تقوى وركما عفت تركم بمور كربواندي ألمن باج ورينجي غتوغا ديري دمهتوا تقوى ورنا ايكو محشر كربواندي ألمنجي كنتتن هيو كربوا ألمنجي حالة رنگلون يور رنگل بدل كربواندي ألمنجي اقتصادي صناعة تياغي كربوا تياغي كمتي دمهتواندي ألمنجي راجين فتنة فساد نتي كربوا أمن أمان تنجي غتوغا مراج لبواندي هدوا بدو كرب رسكلاكو ألمنجي هتن اكوري كربوا رولي وري كما عداوة تركن ألمنجي ترين نتي كربواندي إسلام دينا دنيا كنتن إصلاح غمغن هنگيوما إبرس كلانجي خيار كربوا فوا فراتك هداية نصر توفيق دبواندي مسلم تكون فاف فسوا رحب لبواندي دنيا غا سيوكن آخرت غا سيوكن دبوا نركاغي عذاب ألم مت كربواندي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صفوا صفوفكم على سنة رسول الله صفت ديتري حسن نونانا غوتا غاغات جيودا صفت ترتيب كروا مسكتون بيروغه هده صفت مسكتوغه صفتكا غوليگن دانه غوتا ترتيب كروا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم එම්මෙහා බේෆුලුන්ගේ මවුලමාත ටකා දන්නවන් මියගතුගා ගයිබ කෂ්ණමාද කුරංග බයි කෂ්ණමාද කුරවෙනි මේමාලි ෆදානස් ඊනාදු මුහම්මදුගේ අංහෙනුන් සිගීගේ මච්ච මේ රාජ්‍යයෙන් බේරු බේෆුලේ නියායෆානි රාජ්‍යයෙන් බේරුගා වීමා මියගතු මේ මරුහුමාගේ මච්ච කෂ්ණමාද කුරං එබවයි මේමාලි ෆදානස් ඊනාස් මුහම්මදු ගේ අංහෙනුන් සිගීගේ මච්ච أما هكور نمادوغا سفتا ترتيب كوري بيغوتا سفتا ترتيب كش نمادوغا يكود ميغماني هتر تكبير فرتم تكبير فو سورة الفاتحة دوانا تكبير فو إبراهيم صلوات كيواني تمونا تكبير فو ميتايا رحمة لبون يد دعاء قراني هتر وانا تكبير فو سلام ديني الله أكبر الله أكبر